Amakuru atugeraho kuri uno munsi tariki ya 11 z'ukwezi kwa kane 2024 nuko inyeshyamba za RDF, M23 na AFC zikomeje ubugome nk'ikimenyetso cy'iterabwoba ryo kubiba mu baturage bafashwe bugwate mu turere dukontororwa n'izo nyeshyamba, mu gihe abaturage barimo gukoreshwa imirimo y'ubuhake nko kwikorera amasasu n'ingiga z'ibiti zikoreshwa mu gukora indaki z'izo nyeshyamba, nyuma bikarangira bose bishwe kugira ngo hatagira amakuru azatangwa. Hariho no gufata abakobwa n'abadamu ku ngufu bikarangira bishwe nyuma yo gukorerwa ibyamfurambi n'izo nyeshyamba. Inkuru yakomeje gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambuga n'iy'umudamu Kahindo Anyesi wishwe akubise amasasu mu myanya ndangagitsina nyuma yo gufatwa ku ngufu n'inyeshyamba za leta ya Kigali, nk'uko twabitangarijwe n'abaturage babyiboneye n'amaso yabo kuri wa gatatu ahagana saa 12 z'umugoroba ahitwa Kibirizi. Umurambo w'iyi nzirakarengane uri mu marembo ya Eglise CBCA Ikibirizi. Bikiraho, Perezida Tshisekedi akomeje diplomasi ye yo gushaka uko ikibazo cy'intambara yashoweho na leta ya Paul Kagame cyakemuka mu buryo budasubirwaho, aho arimo akora lobbying yo mu isi ndetse no mu ijuru azagerayo nk'uko abyivugira, ariko iby'inyeshyamba za M23 ariyo leta ya Kigali zishyira imbere ntizizigira zemerwa na buri wese. Igihugu cy'Ububiligi kikaba gishyigikiye inzira y'ibiganiro hagati y'ibihugu byombi, nyamara Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo yemeje ko ingabo za Kigali zirwana muri Kongo zidakwiye kuba ingabo za Kigali zirwana muri Kongo bidakwiye kuba bigitishikanywaho. Akomeza asaba ko niba hari ibibazo bisabwa kuganirwaho by'ingutu, ni ngombwa ko leta ya Kigali icyura ingabo zayo zibarizwa ku butaka bwa Kongo, nyuma hagafungurwa inzira y'ibiganiro. Bitabaye ibyo, Kongo ntizabura guharanira ubusugire bwayo yivuna umwanzi wavogereye ubutaka bwayo no gukorera genocide abenegihugu bayo. Aya akaba ari amagambo yongeye gusubirwamo na Tshisekedi ubwo yabonanaga na mugenzi we w'igihugu cy'Ububiligi ejo hatambutse.